binyuze mu bufatanye bw'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bagore UN Women, umuryango utari uwa leta Réseau de Femmes uharanira guteza imbere amajyambere y'abagore cyane cyane abo mu cyaro, ugiye gukorera umushinga wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge ndetse n'umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu mushinga bise Empower and Include Combating Gender-Based Violence through Empowering Local Security Organs and Community, uzahugura inzego zinyuranye zifite aho zihurira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, zirimo iz'umutekano, iz'ubutabera, inzego z'ibanze, inshuti z'umuryango, urubyiruko rw'abakorerabushake n'abandi. Umuhuzabikorwa wa Réseau de Femmes ku rwego rw'igihugu Uwimana Saverine akavuga ko batekereje kongerera ubumenyi z'inzego kuko harabusanga badafiteho ubumenyi buhagije, ibi bishobora gutuma n'abahubwo bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina aho gufasha uwarikorewe. Bariya bantu rero babikora mu nshingano, babikora mu kubahiriza itegeko, ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa, mu buryo bwo gutanga ibiganiro ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe. Ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa nabo bashobora mu kugwa mu kibazo cyo guhohotera. Ubu rero umushinga nuko tugiye kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe. Uyu mushinga uzakorwa mu gihe cy'umwaka wamuritswe ku mugaragaro kuri uyu wa kane tariki 26 Gicurasi mu muhango wari witabiriwe n'izi nzego zinyuranye z'abagenerwabikorwa b'uyu mushinga. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF ushinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi, Ngayaboshya Sirasi waruhagarariye iyi Minisiteri muri uyu muhango, yabwiye itangazamakuru ko ubushakashatsi bubagaragariza ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ingaruka z'ubusumbane bushingiye ku gitsina, bityo ko abakora imishinga bose ijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina bajya babizirikana. Tujye mu muzi w'ikibazo kuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ingaruka z'ubusumbane bushingiye ku gitsina. Ibiganisha ku busumbane, ibipimo n'ubushakashatsi butwereka ko ni uburyo umuryango mugari wacu wubaka icyo ari cyo kuba umugabo n'icyo ari cyo kuba umugore. Umugabo akaganishwa hahandi umugabo wahohotewe wenda nta kibazo, ariko yahohotewe biragatsindwa. Umushinga runaka ugiye gukorwa uhangana gute n'iyo mizi y'ikibazo. Itegeko rikumira kandi rigahana ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose, risobanura ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari igikorwa icyo ari cyo cyose gikorewe umuntu, haba ku mubiri, mu mitekerereze, ku myanya ndangagitsina no ku mutungo, bigakorwa kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa uw'igitsina gabo. MIGEPROF ikavuga ko umubare munini w'abakorerwa iryo hohoterwa ari abagore n'abana, cyakora igashishikariza n'abagabo ko mu gihe bakorerwa iryo hohoterwa bajya babivuga kuko n'abitegeko ribarengera. Iyi nosa haba umugisha Radio Salusi i Kigali.